En de nom del Bab, e del Fiel, e del Spert Son. Jesus, que em permès anus, no aquedus ni trais ein serimnai en miunum, leusun eu en lurniets, el saigi cum vos. Ot sen questa sonja messa, sargurdainus en special da nos defungs, Damian de Platzes e Maurus de Platzes Chur. Il Seigneur regali a tous defungs, il ruaus perpeten. Seigneur, la ruasa ils, et tut nos defungs en paz. Vos achesses. Caras sores, caras frars, messa fons e jufens in Christus, in cordial benveni, us tuts, tia questa sonja messa, della secunda dumengia da cureisma. El temps da cureisma ses pruainus da capi, pli profunda main, chai cae shabejau da lies temps, e chai che la mort e l'elevada da Jesus munta per nus e per l'entira cresceunadad. Quella seconda domenica da cureisma, pre Jesus nus sil cuol dalla trasfigurazione, sil cuol del Tabor. Leu se presenta el en sia gloria divina, et arva nos els per la vera realtat da Dio. Quae ai bo inviadi sin in ault col per savemira surengiu. Anzi, ai vaceu per una speciala via, per nosa via da cardienza, la via che l'ai vese ed en conoscernus Jesus Christus, en conoscer ci che ai. Ils juvenals senteven e sminaven bain sacai della splendor e gloria che se musava el shir mortal da Jesus. Era suenders die elevada, basignaven ils aunc viatens per capi, chai che els veven viu e sentiu e la sentupada con el sil cuol del Tabor tras la trasfigurazione. Per nus oz, sunta usa la celebrazione della sonja messa cheu, no che nus ascain sentupa con Christus e la hostia e la Eucaristia. All'ensciata, s'avvicinai-nus a quel cae presenza nies miets, e salidain el, sco nies salvada e spindrada, e rogai-nus per perdun e misericordia, e se preparain per la comunione. Nos steins in pais.
Senhor Jesus Christus, nos ascendem sabens esco carchauns que judication sur dad autos, Erascenus se exprimin bo dad aut, se plaida nies cor magari sur dad autos. Senha pren pucau. Quai pleida e judica impadesha nos savens da mirasi nos sexi e nies da fa. Nus essen plitors inclinai den curi ils spars dier ils autos en stal dier nus sexi. Christus pren pucau. Ascia dendon anflanies cor boru aus intern. Segna pren pucau. Il bien e misericordaivel Dio, prenti danus quaike engravies anus, el regali anus pais reconciliaziun e perdonament, entras Jesus Christus, nia Signor. Lai ora. Bien Dio, en semen con tot quels que inserimnai ots, que per te delatio plaid, per festival la sonja messa, rugaimus tai. En quest temps da cureisma, lainus tritzanos els in quai que Jesus amusau e viviu avon annus tras sia veta. Si enuviala dat annus curasha, da spera e se legra, da desiste, d'esser attents, e quai mainanus adina veta venturaivila en cuminonsa cun nos concarciauns, ots et tutils dis da nosa veta. Persuender rugainus, entras Jesus Christus tiu fel, que viva e regia cuntai, ed il person da perpeten en perpeten. Secunda lezione della breve di San Paolo als Romans. Che Deus è per nus, chi vuole essere contro nus. El che a bocca ne Deus si vagem fei, ma bain dau vi quel per nus tots. Codo es el bo regalasch che dina favor a nus con el insieme. Chi vuol portar plan incontro ils elegi de Dio. Deus è quel che giustifica. Chi vuol più condannare? Forza Christus Jesus, quel che è morto, ni meglio det levantaus. Na, el sesa davar dreccia de Dio ed intercede per nus. Pleit auch la sonja scartira. Grazie. Nos steins in pais.
Il Signore con voi. Ord l'Evangeli tenor Son Marc. Da siu temps a Jesus priu con el Pieder, Jacques e John, ed a ius con els persurs din avart, sin in ault quol, ed el ai venius transfiguraus avon els. Si vestidira ai daventada tarlisonda, e sci alva, scobo in sblichide, sintiara savesva veni alva. Elia ai comparius ad els en semen cum Moses, et domistus ein se discurim cum Iesus. Queu a Pieder priu il Pleiv e dec a Iesus. Rabbi, il ai bien que nus esen queu, nus la in fa trais tendes, ina per tai, ina per Moses, et ina per Elia. El sapeven num nada main bo, chai quel geva. Asci sun eran el surpri dalla tema, et ina nebla ai venida, ed umbrivau els, ed ord la nebla anins udiu in avus. Quai ai miu fel carezzau, quel tedlai. La dina main an ai mirau intuon, ed an viu negin auter che Jesus persus cum els. Descendent del qual a Jesus comandau ad els da raquinta a negin quai cai veven viu, tocan qu'il fel dels carciaun saigi bo levaus da mort en veta. Et els a inseteni vit il camont, discutaven dendon in con l'auter, chai che quai veli di leva da mort en veta. Evangeli dania segna Jesus Christus. Mes cars amics, la dumengia vargata avai in studiu l'emprema part del messa di Papa Francesc per il temps da cureisma 2020 col titel Temps da cureisma, temps da rinnovare la cardienza, la speranza e la carezia. L'intero messaggio si riferisce al Evangeli da San John, capitolo 4, nada mai, sulla sendupata da Jesus con la donna samaritana. L'emprema parte da suo messaggio a Papa Francesc pledau sur della cardienza. El di che il temps da cureisma gida da profondità la cardienza e la cardienza appelleja a nos d'acceptar la verdad. Acceptar e vivere la verdad in videnta vuol dire s'applidentar del Pleiv da Dio. Oz udinus in stal del priedi, la secunda parte da quei messaggi, non nada mai su della speranza. La speranza sco agua viva che gida nos da continua nossa via. La donna samaritana per la fontauna che Gesù supplichescia da Biber ad el. Capisce bu, cu el di ad ella, che il sappi da ad ella agua viva. L'emprem patraccia ella natural ma in vid agua normale. Jesus den maneggia il son spert che il vegn a regalare in abbondanza entras il misteri pascal. Il son spert che dersha sur nos la speranza che vegn bo a trompa. Già cu Jesus annuncia siu piti e morì, vi sa el vi sin quella speranza, cui el di et il tiersti vegn el a leva da mort en veta.
Jesus plaida de la veni que ven avias cum plaina main entras la misericordia del Bab. Spera cum el et enten el munta cre que la historia va vos sempla main a fin entras nos sbals, nosa violenza, maljustia, et entras il pucau, che crucifichescia la carizia. Ai vuol di reciver il perdonament del Bab, ord siu cor avviert. E la situazione attuale plain quitaus, nua che tut para rumpaivel e malgues saves il pleda da speranza, tuna sco ina provocazione. Il temps da cureisma ai queu per sperar, per menar da nomain le liada sin la paciência da Dio. El calabo da ver quitau da sia scafiziun, e se nus vain tractau ella memia savens malamain. Il ai in asperanza sin reconciliazione tier la quale son Paul admonesha nus instantamain. Se shai reconcilia con Dio. Se shai reconcilia con Dio. Entra surveni la remission e il sacrament da penitenzia, che è stato il centro da nostra via da conversione, savai e nus da vinavon perdonament, de mai che nus sex vain asciau receiver perdun, savai e nus perdona, se nus esen abels per in dialog attent, e se nus vain accompagnar il vulnerau con benevolenza. La remission da Dio lubesha anus da passenta paces el sper fater e entras nos plaids e nies agir. Il temps da cureisma, lai nus sedada pli braigiada, pli da plaids che fan curascia, che daten puspai forza, che centen sì, che consolation e stimulation instal da plaids dat inferior da dat, che fan veni tres, che vilenten, che degradation. Per da speranza ton shai savens gida, da esser in kerscheun curta saivel, che scenta da lavart sies temes, esses basens per esser attens, per regalar in suri, per exprimer in plaid en curosciont, per possibilità spasi da tedla tir enamiets in temps da tonta indifferenza. Entras i en sesex et l'orazione ceua, ven la speranza regalada a nus en forma dat inspirazione e lis interna, che esclarecha las sfides e las decisions sin la via da nostra missione. Per quai aisai asci important da se profunda l'orazione e da sentupa el supau con il Bab cai plain d'amor. Viva il temps da cureisma plain speranza vuol di senti che nus esen perdeces en den Christus, dat in nief temps, nua che Deus fa tut nief. Ai munta recaiva la speranza da Christus cae sunfrius vid la cruz, e cae venius leventaus il tiers di da Dio, et el mede moment, adina esser proms da plaid e fac ascadin, che vul saver il motiv della speranza cae in nus. Així finesce, Papa Francesc, la secunda part del messadi. Laudaus a Jesus Christus.
Nus confessai la cardienza. Eu creiel enden in Dio, Bab tut pussent, scafider dil cielo della tiara, ed enden si sulet son fel, nia Signor Jesus Christus, il quale recciad il son sper, nescius da Maria pujada, a intiraus od Pontius Pilatus, ai venius crucificaus, morts et satraus, a ieus enden in suffians, il tiers dilevausi da mort en veta, ieus a ciel, cessa da var drescia da Dio Bab tut pussent, da nunder che il vegna veni ad erscha sur vivs e morts. Eu craiel enden in son spert, in a songia cattolica baselgia, cum in non sad il sons, remission dils pucaus, levada della car, nella veta perpetua. Amen. Supplicas. Tutanina, einils juvenals viu Jesus in a tut autra lish, avainus gestudiu l'Evangeli da duoz. Via Christifidaivels en querum duron dils temps da cureisma in a nuova enchata, novas vias, et in a nuova lish cum Diu et in cum lauta. Persuende, rogai-nos cum nossas súplicas. Nus rogaim per tot quels che volen s'orientar da nief en quei temps de preparaziuns in pastias. Daia dels la forza lautier. Nus rogaim per tots cristians can gref en lur vita, a che san buco ai va vinavon cun els. Regala ti ad els santupatas cun cristians che data nova forza a coraggio. Nus rogaim tai, exauda-nos. Nus rogaim per quels che se metten en a s'engagen pils paupers, pils bandunai e pils moribunds. Schengedia ad els la coraggio a la forza dalla vdialas tribulaziuns e miserias de quels che in confidaia dels. Nus rogaim tai, exauda-nos. Nus rogaim per tots che s'engagen per la scolaziun dels affons e giuvenils. Daia del satisfaziun e cumplanida en lur clamada. Nus rogaim tai, exauda-nos. Nus rogaim tier toi per pais sinientir mon, en special a Myanmar e Afghanistan e dell'India. Per meglio capienza dentro ils pievels e la politica dentro le culturas e religions. Nus rogaim tai, exauda-nos. Nus rogaim per nos defuncts che in entras lur mort i ordavona nus. Prensi els en teu reginavel e shangedia ad els in vita perpetna e venteraivel tirtai. Nus rogaim tai, exauda-nos. Jesus Christus, tias purtaus peronsa als carchauns, nus engracien a ti per tiu Pleiv e per tiu exempel, nus glorificaim tia forza et tia pussonsa, usa et token en tia perpetua dat.
Ora sores e frars, che mi io sun frenda, da vendi plasciai la Dio, il ba tut pussent. Lai ura. Bien Dio son bab en schiel, con els dors de pão e vin, portai-nos no sentir a veta a voltai, com tudo se alis e giradescena, temas alegria, com il bain reusiu ed era il malgarteggiau, tut surdai-nos entes mãos, e rogai que ti transformescias e sanctifiquescias tut per tia honor e per nie salvament. Entras Jesus Christus, nie Signor. Il Signe con vos, alzai ils cors. La ingrazia al Signor nies Dio. Il ai veramain bien e gest, et era per nies agen salit e nies baines, da render a ti laut ed ingratiament, bab eter, entras Christus, nies Signor. Sin il tabor aisel cumberius as juvenals en lis splenduronda, ed a geutras concediu a diels in avongurs dalla gloria futura. Ti avus a confirmau els e la cardienza, che el ai tiu fel sun carezzau, il Messia, espindrado dil mund. Con quels juvenals admirain erannus tia maestat e grandezia, nus unin era con ils cor dils eungels, e intonain a ti in ies himni dalla. Nus benedintai son bab persai, ti ais il Dio che vegn con nus, et ai surtut con nus, cu Jesus Christus, en vida e raduna nus, per la chavera da carezia. Per quae rogai nus, tarmeta tius per la forza divina, sur pão e vin, e sanctificetia quels durs que Christus veni presense nies mies, concir e sau, sco el a impermes anus, et a tut quels que fan chavera en sia memoria. La noche que Jesus ai venius tradius, a el, en prescientia das ses juvenals, priu pão en ses mãos, et a engratiau a ti, Dio, Bab en ciel. Luaial rut il pão, e partiu cul ses juvenals, gent. Prendai, e maliai tuts daquel, quai ai mi ucier, que ven un frius per vos.
Medema main a Jesus priu il calis cul vin en ses mouls, apus pai engratiau e benadiu, lu ail purgiu il calis als tufanals ed ec. Prendai e buai tuts ordaquel, quai ai il calis della nuova e perpetua ligia, miu sau, che vegn spons per vos e per tuts en remission dils pucaus. Fagiai quai in memoria da mai. Misteri da cardienza. Nos annunzianti amor e confessainti elevada en token che ti turmas. Adio bundadaivel, Bab en Schiel, non celebrai la memoria da spintrament ed annuncien las grandes obras da tia carizia. Tiu fel Jesus ca Ius traspiti e morì, el ai en se elevada, arrivaus alla vetta en Schiel, nua quel ha il part da tia gronda gloria. Misericordaivel Dio, regala annus il spert da carizia, ed infirma ennus e tut quels can invidai alla chavera pascala il spert da tiu fel, e fainus era pli e pli semilions a Christus. Benedesha ed infirma tut ils menaders, ils musades, las gidondras ed els gidondes de las baselges, en special nies Papa Francesc, nief ues eligiu Joseph, administrator apostolic Pieder, ils ues ils spirituals e diacons, e tut las dunas ed ils humans, que han surpriu in pensum en la baselgia cun cor sincer. Fai che la cominonza da tiu pievel, en conosci il sens dils temps, ed aventi pli e pli fidaivela al Evangeli. Ba, fai misericordia con nos frars e nos sores, cae ni ordavon annus la via della carizia e della cardienza, ed ein con lur mort, veni a casa tiertai, per aver con Christus la pais da ti originavel, maina alla levada tut nos defums, tien conosces lur cardienza. E con quella fiducia rogai-nos e per nos ex e per tutti che vivan con nos in tiara, prenderannos in ti originavel che nos contenziaien la plenezia della vetta senza fin e rendida. Uni con Maria, la mamma da Jesus, e seu spus Son Giuseppe, con ils apostels e martes, con nos sons padruns, Son Placi, Son Giaclau, e con tutti ils sons, lainus ludae beneditae, e entras nia segna Jesus Christus. Entras Christus con el ed en el, ai a ti, a Dio Bab tutpusen, e l'unità del Spirito, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. La carizia che deriva dal Signore Yashi Groda che nos ascende plidanda e il cul Pleiv famiglia Bab, quai exprime la carizia e la relazione tier el. La recitaot tut sapientiva ma in quella annus bei in conoscent oratium. Bab nos, qualche te essentiel, sons veni facil tiunum, ti originavel veni tiernus, ti veglia daventis in tiara scoin sciel, ni espern da minciadi dai anus os, perduna anus nos caus, sconos perdonai anus os, e maina anus voi de pruament, mogai spiritanus Persai, tessa inarginabel, tia la besonsa, nella gloria sempre. Amen. Nus tuts in conosciaie la construzione,
Ti duais carezatiu proxim sco tetex, e nos tuts savaien con greve que quai ai minchaton, in maun avviert, in surim, in curtasaibel dar licau, in sens che munten dendun via, e che san e effectua via, il segno da pais sa exprimer da pli che via plaids, el meta sil punct il essenzial. Ti ais mia sora, ti ais mio fra e la cardienza, e la forza della carezia da Dio che perdona. La paz da nia Signor Jesus Christus saigi cum vos. Mirai il ciò da Dio che prenavano il pucao del mondo, beai quels che inclamai alla chavera del ciò. Seigneur, eu sunt bove em cos, que ti vejo sul mio techo, dimo et plai, e mi ornamenta so. Per la comunione vede prendeva siniastra e suventa da drecha. Questa c'è sessa.
Orazione nel temps del corona. Dio e Bab, nus vignina e nostra miseria tirtai, a rugain per tia protezione del virus corona, che ha costato la vita e che porta bia miseria als cristians. Nus rugain per tia grazia, preserva nossas famílias, società e entir mondo de malsognas e catastrofes. Nus rugain tirtai plein speranza che la virolazione possa combattere le nauschas conseguenze del corona, che l'economia possa si ravigni e che nus astien ben gleiti se mover liberamente e senza tema. Meine ils mauns ed il patratg dils miedis, dils regents ed dils gidonters che nella cerca suenter miglioraziun e sligiaziuns co combatter l'epidemia. Nus rugain pils malsauns, qu'els possiam ben gleiti puspevigni sauns, a per tot quels che viven plein tema per via del svilup de la pandemia. E nus rugain pel personal de Cira che s'engaja senza paus pil provediment medicinal dels malsauns. Possian els tot sentir la forza del ciel a bo piarder la coraggio. Maina tot les ofrendas de la pandemia alla vita perpetua. Amen. Amen. Salidadas aegis tu, Maria, plena de gratia, el Señor ai cum tai, tia es benedita dentro las donans, e benedius ai il fructus de tiu vens, Iesus. Sonja Maria, Muma de Dio, roga per nos pecons, us es l'ora de nos amor. Amen. Lai ora. A Dio bondadaivel, e la celebrazione dell'Eucaristia, asti dau annos cagion da sendupa con tiu fel, Jesus Christus. Nus engrazien a ti e rugain, scocar seuls cain emplaini da tias gratias, mai nus puspai vedu el minjadi, e benedesha nies essers in la via del temps da cureisma. Dai a nos la grazia da suanta Christus, e portar con paciência la cruz quotidiana. Persuende, rogai in nos, entras Jesus Christus, nia Signor. Il Seigneur cum vos. Deus el Tutpus en benedicibus, il va, ed il fel, ed il sperso.
Cars presents, divis la tuts, tut bien, stay souls, et in aviara dumengia. Per banduna la vasilja, in prem de vart seniastra, la de vussebo, e suent da drecia. Mai, e la pais cum vos.